Hai, kakateng jonga kade Russell Arnott ngade ushipai duriau populi biology ha kabat university. Pamenta ngakwa bankren chapi sepang ke plastik. Ke plastik kolong kamar bapala ba la pempunang kamyaka nakaba shna jan riam kabasop yagijing bam haki benta jonga kali pad haki yeng kisamru. Kolong kabatat patsuk panchna pat kaba e pat pempundu. Tang ba kani kain kalong ru ka jing e ba mi na ki plastic la ne kum no ngi kum ki brieu ngi jet man panong kam ya ka plastic ka shimpor ba pancha do la ne man put u bilor plastic ku ba phi dang shu da panong kam unang ne abatsa da kum no sa kum ba south pass nam e te la da Shakespeare nong tho ba pau nam ka khanyau century ka ta kum ba south pass nam e min chua Upenangkam yang bilar plastik, kamut kendang laban penangkam yang tahu bilar hado mentaru. Pat kap plastik song chips kaba pidang sudah bam yang chip kantang dang ne sa kumba la ne kiye pyramid nado ki porandai. Lada ken jan baru ana kilingkot plastik kibangi laju penangkam kidang don sa bani hakeleng kijaka. Kaba sosi kolong ba bo nakni ki plastik ki kut linti bed syaki duriau ba baru damar bagi plastik ki sempop palat benput kini ki plastik ki ladang yai lang silang sibut ki start science ki ladap ken bakomba siklor arpolakton ki plastik ki jupoi syaki duriau ba man lausnam de man lausnam sakomba siklor arpolakton piang ki plastik ki jupoi syaki duriau ba ki don ki jingki phalop polon joka duriau ki balong kum ki thlong Pakini ki julum lot yakini plastik paro si jaka ha kawai ka dawlanong paper hasla kabla khot ka teng kal dawlanong nyot pakraw kidan tapreng ki jat dawlanong nyot ki baheru katkari United States of America yakini ki lingkot plastik paper pat laju bam da ki mrat kum ki dakar ki whale ki dolphins ki ksi ki simduriau badasibon ki we pat ki mrat ba haduriau pat kani ka tajur ya ka po joki ka jing klik ka ski pa ka jing phalo ka duriau ka pelong ya ki plastik pa kam he pa kin pral khot ki bra khot pat ya ki ha ka kten na wei kum ki microplastic ya kini ki microplastic pat aju bam da ki mra duriau ki ba kham rit pa kini ki mra pa kham rit bam pat ya ki da ki mra duriau ki ba kham he Pakane kala long ka food chain lani karukom tulun ka pateng bam shadow ki marat ki bakam he shushu. Pa menta kane ka pelong yang ni ki briu paju bam ki dua kha duriau pangin bam lang ya ki microplastic. Tik ka ba pila balle man puduna ya ki jikata chok plastic ha ki sao kun chok ka duriau. Ki don kam ban perkat ki lightly ki pang pokong san kata penduna Pintu kambiang, bat pentulun biang yaka jing ton kam. Banik gong auto kalang kabala, man penduna, man penung kami ke plastik, ha ka jing paman kesengi. Kom basuk tam kalong, man tie jing tiet, lagi dukan senong, da kaba pira hi, la ka jong kaplak, kaba pila man penung kambiang, da ka jo haman ba pilet dukan. Kaba arpat, kalong balada pihap, man penangkam plastik, da perkat ba kenang ba penla man penangkam yang yaka. Kum kanuksa, lada pitit ha bilar plastik, pila penangkam yang uniu bilar, ha kaba pi ay pelio, yaka ha uniu jo i bilar. Pat kaba kandu lada piman penangkam plastik, da perkat ba penyo man penangkam yang yaka. Don dak plastik ki bangimla man penangkam arsin, hooray, bo naki kide ki bangila. Hooray, takkan mau kene kan day kan juba basirata. Namar badan upot la kanu sien gila man pedang kambiang ya ki babun jat ki plastik. La manong ba kawai na ki rukam babha man pendudai ya ki plastik kalang man le ya ka 6 minute beach clean kum ka kateng kane kamut man le charu duriau man pelut pot 6 minute pat ban tam lot jak paro ki jabo jabai ki bodon harot duriau kat ka ba pila man chem hado kandu ki jing jaklia pila menyada ba kendum tot jaki duriau